dođu i drugi fakulteti. Izvinite za... Organizacijno gore na Voždovcu, Blokadiću bulevar, Oslobođenje, gde je farmaceutski fakultet, medicinski fakultet veterine i stomatološke. Znači blokade su svuda na Novom Beogradu, gde je FDU, fakultet dramskih umetnosti. Ljudima evo dolaze ljudi pa im daju pomoć. Vidite, donose ljudi, podržavaju studente, tako da se vajsni mi se javljaju ljudi. Tako da su blokade širom Beograda, ali su blokade i širom Srbije u svim gradovima gde su studenti. 15 minuta sećanje na ubijene u Novom Sadu. Inače, danas će studenti u 3:20 sa Pravnog se okupiti ovdje na bulevaru u 3:20, ne znam, na osnovnim fakultetima isto ranije i doći do 4 sata. A do 4 sata će doći do Ministarstva prosvete, to vam je u Nemanjinoj ulici, gde je vlada Srbije kao podrška prosvetarima koji su odbili dogovor sa vladom i krenuli su u generalni štrajk, tako da će studenti da podrže prosvetare na taj način. U 11 sati je sutra u 11 sati je ispred na platovu Filozofskog veliki protest prosvetnih radnika. Većina njih, dao Bog, jer članstvo se masovno buni zbog dogovora sa vladom i smatra da nema nikakve dogovore, to su samo glupo obećanje da će u martu dobiti neka povećanja, u stvari je prevara. Tako da danas u 4, sutra u 11, a advokati su najavili veliki generalni štrajk. Tako da počinje pripreme za veliki generalni štrajk. Vidjet ćemo, evo, advokati, prosvetari hoće, vidjet ćemo i ostalo. Sad ćemo... To počela čutnja ili... Je li počela čutnja ili još nije? Nisam. Evo, počela čutnja, ja nisam primetio. Policijsko vozilo, tek poslije 2 mjeseca su izbacili ovo s njim. Dobro, ok. To su i fore. Čutnje će za minut da počne. Ništa, znači danas u 16 sati ispred ministarstva prosvete. 15 minuta tišine. Evo sad je počela tišina.
Delite ovaj video što više i lajkujte da Informer i Pink tvrdi da su blokade stale. Delujte i lajkujte ovaj video. Pink Informer tvrdi da su blokade stale. Sad je jedna devojčica prošla i rekla je studenti su najjači.
su tu i advokati. Plavaj. Slava je. Evo, i ova blokada se završila. Vidjeli ste da je sad policija na 100 metara udaljenosti zaustavljala saobraćaj i da su ljudi uprkos tome što su bili udaljeni 100 do 200 metara od studenata i sami izlazili iz autobusa, automobila i stajali i oni 15 minuta u tišini u blokadi. Znači, blokade se nastavljaju, zato vas molim da ovaj video što više podelite, lajkujte, i ne samo ovaj video, nego sve vide sa blokade, pošto ređanski mediji uporno govore kako je sve manje studenata, da blokade prestaju, da ih je sve manje, da je sve to stalo, otprilike da su
da je studentski protest gotov, a on naprotiv nije. Danas studenti u 3:20 se kod Pravnog skupljaju jedan deo kod na studentskom trgu. Ne znam tačnu satnicu gore na Voždovcu i ispred medicinskih fakulteta, ali možete idite na njihovim Instagram i kako se zovu, Twitter stranice, mi samo stavite fakultet i u blokadi pa ćete dobiti informaciju. Znači, kreću odatle u 4 sata, kreću u 3:20